Danas vas vodim sa sobom na jedan tretman koji mi je pravo otkriće. Naručila sam se preko Zoe u Sarah's Beauty Concept na Dermalogica Pro Skin tretman. Salon je toliko lijepo uređen, a mogla bi tu provesti cijeli dan jer ovdje rade sve. Manikuru, pedikuru, masaže, šminkanje, doslovno cijeli beauty paket na jednom mjestu. Ali danas sam tu na Pro Skin tretmanu. Prvo smo očistile lice uljnim klenzerom i gelom za čišćenje lica, koji uklanjaju šminku i nečistoće i pripremaju kožu za daljnje korake. Nakon toga ide peeling koji uklanja mrtve stanice kože, a odmah iza njega slijedi meni najdraži dio. Sarah doslovno ima zlatne ruke, ja sam skoro zaspala koliko je ova masaža mene opustila. Stavile smo i hidratantnu masku koja dubinski hrani kožu, a zbog ovog LED svjetla još bolje prodire u stanice kože. Na kraju hidratantni serum i krema, a ovako je moja koža izgledala nakon tretmana. Ja sam prezadovoljna koliko mi je koža osvježena i nahranjena. A ako i vama treba malo self-care trenutaka, uđite na Zoju, pronađite Sarah's Beauty Concept i uzmite si zasluženi tretman.